Kasi Auto Society kalarake ya ka jingdap South Nam Jungka menta kasngi Haledi Kane College hakabaha kane kasngi lawan banlong ko mo kongsan dao CM ka KHADC uba penyat singsim hakane kasngi ka Kasi Auto Society kalayo bansam ya ki khosnam shaki khadar ngot ke samla pule ki bayod he du ya ki mak haka subject kasi haka kerdan SSLC HSLC BA bat MA hakane kasngi layoro ban penlaja ke artli kikot bala tho da ke dekot ka KS kabaringkong ka jengim ka mensembru ka sawangka hakilai benta kabar ka jengshai hakamet ka thop sur melung ka basau bala tho dau KW nongrum layo jengkran nau presiden ka KS hakabau labataya ki kamba ka KS ka jule haman lakisnam kumjuru UCM ka KHADC kumukongsan haba jengkran ula aya ka jengyaro ya ka jengdon ka KS bat ka jengtre jongka ha ka jengdon ka jongka kalong ka jengshanya ka tho katar khasi bat kiriti ki dustur ha ka kampen roy bat penne pensa akilai bentar Jadi, pemerintah kasawangka akilai bentar. Jadi ni baru arti kita bila banyak orang yang pori kasih bukan jersey kebenaran apa yang aku boleh sebut. Dan hasil atas society kejudan ki lempung ki bakepang dan ki bakongsan apa jelaskan ki dong lain teli kawai kedai kewa kumteli bertarasi kawai teri 20 September mankasnya kebang iraki ni ka kum kasing ga tho kapuli bat hake ni kasing kumba nompriya ula kedawa pasang ni judan ya ke sam pusna ni samna ki bayo hetu ki marks aka SSLC examination ka HSSLC examination ka BE honors but ka MA kita kinong kibang ilali ada di Islam kita baca but ni justru kemen harus kata-kata ban UI ban Islam Islam minta ke jingyo mas ada subjek hasi dalam kiu ha nanta ni dalam sakawai pat kesini ke pang ke ba ni jupenlong program man Islam kata kadai ke Thomas Jones dia ada apa atrik jauh jeleo man Islam but hakini ke program ni jalan ni program yang berada di sini beliau jemut di jingamer jingtep bat kiwai program sekali pada kesini terlempun terpang jom ke Kasi Auto Society kedai ada senyap jom sosodham kesenyap jom sosodham kedai 2000 Desember manla kesenian di pelong ya ke jingraki terpang bagi program ke pero ke Kasi Auto Society kedai ya ki kaji persang bantin tiu ya katho kata bat ya literature kasi kumjuru bantene tensa ya culture kasi bat nak benta bambu ya kita ha ki jitho nidan artli ki thok jingtho baterpang ki journal bat doi ki le kathiar ki long tho ba bat ki le kasengkhong jingte ha ki le thok kathiar ki long tho ni khot tangi ki khot jong Kasi Auto Society ban no sinyang se ki kho kaba ha ka singkhom jing te kadi ka pli ya baro ki nong tho ki bom pat long ki khot jong Kasi Auto Society ro ila ban no sinyang ban ai jing tho ki ba kerpan ban ki ba ha ban kumbi ha ka singkhom jing te wei na ki journal jong Kasi Auto Society ni don ki wei de ki got ki ban ki permi kom kathiar kino kinong siwa kuliah jom ni kari ke jomi kinu ki badan ya kata ka jing angut ban wat benia ban ti benia bat nak kalian jomi shen in sepelat kita ki jingdon kam ki bagi students neki kena bakwa ban shimta ke ikaba ki hapen habede bakan ni kebenta na kalian jom ke Khasi Hills Autonomous District Council
ringkat baka jing trelang baka sorka ngila mamu kumba sanpulak ban penlut hakani kawe kakam kani kakam kalong bangin khot iki samla ban ti penia ban wat penia syapam ka jing long terpam jong ka jai penia fisik juga ngidan kumba khatnyo teli kita ki jing dan kam ibenta kiba ngin khot iki kena bakin wat penia kawe na kata ka benta kade ka ktir kasi kakur kajat kalet niam le rukom kasinsha khadar temrai kawengidan nadu kasinsha skim kasinsha rai kasinsha shnong bat kiwe khamtang mungi I mene kajing ruspa kajat penriu jungi habide bat karwai kasyau katan kuput karyam kabet kaba idan buruk hadu kata but kini ki khatnyo teli kebangin sepelah pai ba bakin tip ki kena pulih jadi berbuat penian kan long shisha ka jingyo nong ya ka district council ka jungi hakale ka spas na pemerintah namar kat kum kariti sinsha jo kari India haka artikel aspa so pusau bat aspa nyusan way la aigor yangi bangin penskem bat ban itu ye kita ki ready to store ke ban ngi ju bot nadu ki por men budaya hadu kini history nata kashem jing ini ba ngin wanra iki an ki kendon ki ban yaha let's say ban happen penskem ni ready to store jungi lada ngin dan ka jingtit problem kumno ngin shna ain da ka ngishu mudur ba ngishu tharai Tengah so ba lingba kan ka jingwa benya panti benya hakini ki khanyo tuli ki bentar ba phero pher ka bai dei ba kariti to store jungi ba ajan andre fisi jungi ngit scam bakan ya hadu apa ya ka jati jungi but naso ban ong baka jingdan jong khasi other society apo kari ka jungi kala era shibun sha desi kumno ba ki samlang puli jungi kin yo ban pun scam shu ya kan nonglem jingtip haki haka bele ka jati jungi ngit scam baka khasi other society kelayat nanti bentak sau senam ki babun ki mati ki kam ki babha lanok senang dan ni society get step ki barang bodoh hakini senam bagi kemau ki jing duai ki nong elam jungi bagi senang ki benhei ki ba kinwara hakini ka penting bentak tanok ka jing ku wat ki ka penting ka barwan na ka bentak ka jing biang jom penuh kakam bawa pi dan hakimat dia namal ngin hab ban sutu bantai ya ke imlang salam omla tan damar wei da amun ngidon kami ke cintrina next time ke jingban jong khasi atau society haga jela ke jungi haga ri ke jungi kan yo ban pendim haga jingtip hakiriti to store ban ki wei